Kuyenteka neliswane litalwe bese seliyakhuluma nje. Siyabonga nathi kakhulu ukuthi basifundisa labanye. Sahamba nathi sakuhlola sambuleleka ukuthi kungiko ukuthi vele nawuthola i-birthday uluswane kodwa ngalokuthi sekunemalanga sithiwa luluswane lusemabhayini kodwa nali liyakhuluma. Siyabonga bazalwane ngesigaba tonke okuhlonipheka. Siniphilise egameni laJesu. Siphilile kakhulu nathi. Sinaloku umbalwa nje lesicela kusho kusummarize nje. Sibonga uNkulunkulu nje ukuthi bantwana sisabapha yona le ngoma lena nje lokuthi uNkulunkulu ungcwele, ngaphandle kobungcwele kude lotambona uNkulunkulu. Kwaba kuhle sisachubeka nekhempu. Siyambonga uNkulunkulu. Sitawuniketa lokuningi nje bazalwane ngoba sihlonipha kuba luswane. Siyambonga uNkulunkulu. Kunemagama nje lesithi asiwavede in line with kuko konke leli sikufundisile ukuthi kunabo birthday nabo birthday. Phindze kuba nekunaka nje lokuningi ukuthi spiritually birthday ngiso lesimgcoka kakhulu. Nathi siyabonga nje Jesus began his ministry when he was 30. Nathi siyabuka nje ku-2025 lokuthi kuseminyakeni lomgcoka kuningi lesikuphekile. Sikupheka ukuthi bese siyakhona ukukuletha kule physical birthday 14 December. Sibonga-ke sisangakahlole kodwa nje sibonile kuphopha in ma-message satobuka bantu bahalalisa ngetindlela letihlukene-ke labanye i-belief yabo kuba ukuthi baze bakhokhe ukuthi awukotsha abazalwane. Lesi sikhathi akumele ukuthi ihluphe nje ukuthi awente emakhekhe imali kuyadzingakala dona but nje iBhayibheli njengoba lithi uNkulunkulu ngithathele Moses umnikelo ukuthi inhlitiyo letivumako. Nathi asithembe ukuthi inhlitiyo ngiletivumile bazalwane. Bese-ke sekuba nalaba-ke bona laba ngicela ngingabahlukanisi laba sibathatha kakhulu ngoba umfundisi wakhuluma ngendzaba yetimali nangendzaba tonke. Kuba nalaba-ke kodwa sengishito. Kuba nalaba-ke bakholelwa nje ukuthi noma bakhona labakholelwa ukuthi bayathula nje bona. Le nakhona kuba indlela yokuhalelisa bese kuba nalaba labathandazakho bathumele letoti lokuthi usangavuli-ke nangabe ukhanza ukuthi hawu ngithumele solo angayiboni i-response. Sekuyiminyaka nangikhumbula kahle ngathi nangithola libito nga-97 inkosi yavele yakususa lapho ukuthi nje lusuku lwami lokutalwa lo-14 December ngivele ukhanzakala ethi ngiyarekhoda phindze angidli kudla ngishobele. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi solo silibambile lelo chasa lelo. Sithi kasibonge in advance bonke labahalalisa ngetindlela letehlukene nalaba satochubeka bahalalise. Kunento nje bazalwane yinze yona kodwa nje sisaphika kube kufishane sibe simangale nje labanye labathi mfundisi kukhulu kunengithini lokhu kunjengaNkulunkulu nje nakapha iminyaka nabanje lesifunze ngabo njengoba siku-Bible challenge ukuthi lebafike kubonana nathi bani. Usowasho-ke mtshali ukuthi uNkulunkulu nje lusuku linye luyinkulungwane yathi Jesu nje uthi uNkulunkulu vuka itolo ngoba 2000 years ago. Yabona-ke ukuthi nasungena ekhikhini la uNkulunkulu enhlitweni yaNkulunkulu uyabona nokuthi yebonini. So nathi-ke sibuye sibuke ukuthi sikhokhe nje lokuncane kodwa abantu basibadlile basuthe. So kunento-ke bazwane leyo ukuthi nasithandazela i-birthday ukuthi i-birthday akube lusuku lokuthi uyapha. Sibonile nje sokube iminyaka sesiyabona nenkosi kube khona ukuthi khona lento abathethelela nani. Bantwana nje sibaphile ekhempini sinifundisile-ke bazwane kaningi ukuthi kunemehluko umvula olungisela i-wedding ne-marriage. I-wedding ile celebration nje le kanti i-marriage ngile mpilo. So ukhanza uthathe imali ema-1,000
ufuna kwenta abo-decoration, i-instrument, kudla, batawudla abantu bakhohlwa. Bese la ku-marriage sebaba netikweleti khona la basabhadala. Saphinde futhi ku-fast forward-a sathi nathi nje last year besithi 11 years ku-celebrate sathi kule anniversary imali vele ikhona kuthi singahamba senta umcimbi mhlambe sabekisa nje ukuthi kumbe uthi la kubo 15,000 sihambe nje siye endzaweni sabekisa ngetindzawo. But sathatha leyo mali leyo ukuthi kutaba kungadliwa lokudla one day bethi hey mayibe yinhle i-anniversary yebatshali. Sakhetha-ke lokho ukuthi ngoba sifundisa into lesha ukuthi lo mnyaka wonke leyo mali noma ngu-20,000 ebesingenta umcimbi asithathe si-divide sithengele bomkhulu nabogogo labantu abadala laba netinsanzane nabo bonke. Lathi Jesu kuLuka 14 uma wenta umcimbi ungabidi laba labacebile ngoba abantu abesena bakubida bese uyabhadala. uJesu akafuni lokubhadala. Uthi nawe wenta umcimbi bida lapho uyababala idolo bese sithi baxhwalile ma-disable. Hey, iBhayibheli limnanzi man, but nje bazwane nangabe labanye behlula, it's okay maybe somehow. It's okay with me, but with God I know it's not okay. Kuyanga kwembulelwa. Sibafundisile-ke abantu babeni sibongile ekhempini njengoba sesiya ngasekuphatheni sesingena ku-conference lesihlale siba nayo yeminyaka i-conference yokubuka nje umnyaka uhambe njani, sibuke nama-project ethu kubuka ukuthi si-achieve ini. I-conference iba njalo ngeminyaka, kodwa-ke kithi kuba i-conference lena kuba khona ukuthi singena kakhulu evini laNkulunkulu. Sibaphile-ke bantwana, sabafundisa-ke lokho ukuthi kuhle vele bazalwane ukuthi uthathe yonke le mali yemicimbi bese uyayidistributha. Sabekisa ukuthi lokhu sihamba nje nasebusika bomkhulu abogogo boba khona uphethe lesi sigodo lasemfisha emakhubhini uphethe kakhulu amasuphu lawa siwathenge sibuke lapha ngathi athengeka khona. La ufika lela babonga labanye abantu abadala bakuthele ngetimbhedi bese bathi hey siyabonga abatshali. Lokhu nje kunale soup le nangikhanda ngemacembe abhatata ngingcongcothe liyehla liphalishi uyibona impilo. Sekuthi-ke sihlale sisho ukuthi asikuveti ukuthi kube macilongo sikule category yokufundisa. Siyambonga-ke uNkulunkulu ukuthi bantwana bayibambile lokho ukuthi impilo njengoba naku nje sihlale sibekisa ukuthi lo nyaka nje besi-12 years solo sashada. Nawubuka ukuthi ngalo mhla ka-23 March besakhona kwenta umcimbi. But njalo siba naloko ukuthi nje indzaba yemicimbi lena ledulile. But it's the same amount. Ingakho nje sabekisa nangebantwana sabekisa. Nalapha-ke bazalwane kuwude longafa ukuthi nje ushobele uthi uthandaze. Sithi kasivete lokho ukuthi nje ngesencele sicale ngesekudla ukuthi bonke nje bantu bakithi kwabakhona lokuthi sisukumise siyabati bonke ngoba sesikhulile sibani thine-ke imindeni ngalapha khabo babe khabo make bese kuyangena-ke nekhabo make mtshali sitawubekisa nje bakamnisi bobo chairperson singabe sibala lokuningi. Sachaza lokho ukuthi kunetinto lesitithandazelako sonke nje abantu abakithi bakethu bese kuba nebakithi ngamunye songacabanga nje ukuthi sababhida nebantu ababo kuthandaza the-best gift bese nebakamnisi nayendzaba naye nje uNkulunkulu la sigobhisa ngalo omunye afundisa nje atikhulumela ukuthi la emhlabeni kunekwami bese kuba nekwakethu bese kuba nekwakithi bese kuba nekwebantu. Sithi-ke sibekise bakamnisi nje kuphela lokuthi hawu Nkosi yami nabani sangabona nami ngiphithwe igama, that's the best gift. Kwaba netinto-ke nje uNkulunkulu latikhulumako emva kwalokho sendlulela imindeni yonke. Sase siyabuya-ke kubo bonke lesinabo nangabe nje yathi nje thi inombolo yakho ikhona kumfundisi ecingweni usuyacabanga-ke this takes hours. Sithi nje sale sivela nje lokuthi sibaphe bazalwane ukuthi this is the best gift futhi sitawuchubeka sikwente lokho. Siyambonga uNkulunkulu luswane, siyambonga uNkulunkulu.
So wonderful, God. Hey! Letinye tinto bazali nathi khulumeki but nje siyambonga uNkulunkulu, simbonga nangalabaningi benu. Angindluleke njengoba ngithembisile ukuthi kuveda nje izwi bazalwane, futhi-ke izwi iba nje ngiyona leyo. Kunanako-ke bazalwane, ngithi nje angingene ngale ngoma lethi uNkulunkulu ungcwele, sidawunipha konke. Bese-ke bazalwane, siyambonga uNkulunkulu kulabo labasibambisile evangelini ukuthi sihambise umlayeto. Kunana ingoma naye-ke le ngitocela ukuthi le kube ngiyo nje lesitawuthi wonke lo uvako, sicale nje ngalaba bakithi njengoba sesibekisile le mindeni yonke lengifona, ushadile ubane le mindeni yonke, bese kuba naleminye naleminye, kuthi wonke lo ngevako lo wadiko nje utawuva lokuthi yathi ngithandazelwe la. Le ngoma lena-ke bazalwane, njengoba uNkulunkulu wasibusisa lokuthi sibe basakade, yabona nje lesigi ka-VOC, ningesabi bazalwane, ka-VOC kusekhaya ukuthi nje uNkulunkulu lokhu enza lathi usanga-confirm i-date, kude lokwanakele. So ngicela sibe nalesigi leso nje saka-VOC, bese-ke khona la ka-YouTube channel sibuke lokho ukuthi namambala uNkulunkulu wasipha nje le ndlu ilangadini le yokusakada. Kodwa-ke ngidawuthi lokho ngikuletha ngisencele, ngesekudla nje ngoba sengingahle. Lesi sikhathi lokukhuluma bantu labanye bangaze bathi hey uyatichayisa nokuthi ukhuluma kuleso simo leso nje. Kumnanzi kuhlala nenkosi bazalwane, sesithi-ke ngoba sesikahle asivele nje. Utayiva le ngoma le. Le ngoma lena-ke bengisasho lokuthi kulamakhaya uNkulunkulu lawabusisile lesi sawahambela esitawuya kiwo, ngiyacela ukuthi ube ne-picture nje ukuthi njengoba ngitakuniketa la magama nabo nako ukubhala nje ubhale. Utabe usuyabona-ke lokho ukuthi uma sesithulile le ngoma lena siyathi ukuthi ungayijayivela, ujayive nje impela. Kodwa sithathe nasifika sethi sicela ukuthi le ngoma lena kube bede nje lo jayiva sithule nje, bese sibuka lapha on the screen, sibuka la magama. Sitawubuya-ke phinde sinifakele khona la. Le ngoma lena-ke bazalwane, ngithi nje kulabo labadika ukuthi siyabathandaza, utayiva le nto ukuthi umfundisi ngithandazele kahle. Nala magama-ke lawa asiXhosa, kodwa nje ngingabe ngibeka ngaloku le ngiva ngako, futhi noma ngabe akusiko lokungiko, but utawubona ukuthi kuyangakhona. Le ngoma ithi livesi lokucala, Thixo ova izikhungo. Nkosi yami, lo Nkulunkulu lona uyeva. Uthi labantu bakho wena ubathembisile Nkulunkulu, wasuthi abakhokhela. Bese ngesingisi-ke babhala bathi God you are our support. Bese-ke livesi lesibili lithi nanga amadinga ethu, Jesu siwabeka phambi kwakho, nazi nezikhungo zethu, siphe impendulo. Bese uyaphinza-phinza-ke lo mhlabeli athi siphe impendulo. Ngicela kuyithatha-ke leyo ngcingwana leyo-ke bazalwane, ngendlela sitozi lengoma nawuyiva nje bese uyabona, sitovele sigijime. KuMateyu chapter number 11, na usebenzisa i-King James version, seshito kaningi ukuthi amcoka lama versions ukuthi iBhayibheli walifunza ube nalama versions. Lithi iBhayibheli Jesus answered, but na ufunza ngesizulu, ngesiswati nanganingani, ukhanza ukuthi ayifew lama versions lathi Jesus answered. Sathi-ke bazalwane, sesitawungena ku-2026. Into etakungenisa ku-2026 ukuthi uNkulunkulu unathi impendulo atifunayo. Angibekise nje, uNkulunkulu uthi ngidawuthuma abantu, uyamkhumbula Isaiah 60, noma-ke sorry, Isaiah chapter number 6. uNkulunkulu uthi nje ngibani ntamthuma kulabathi inhlanzane, bafelokati, laba-disabled, ngibani le ntamthuma ukuthi abantu bawushumayelwa. Namhlanje kube nelithuba lelihle sibantwana basinziswe. Nomitolo ngoba usushayele 12 sesigabence ngala. Kuthi
ngizowuthuma bani? Uma-ke uNkulunkulu uthi nami mina Nkosi thuma mina, uyakungenisa uNkulunkulu ku-2026. Ku-2025 nje sesiya ngasekumphetheni. Lokwendethi umfundisi angene lokuthi kuningi la kuNkulunkulu ngifike ngamphendula khona. Angisho ukuthi nginemandla kuNkulunkulu, but nje nathi uNkulunkulu ugijima kunaba labaswele. So awutibude ukuthi wena uyimpendulo yini. Then-ke ngithathela amagama lawa ukuthi noma le ngoma ithi Inkosi siyiphethe impendulo, but nje ngutwista kancane bese kuba ngiko lokuthi Nkosi ngicela kuba impendulo. Ya mani bazalwane, kodwa nje angichubeke. Angifuni nokwenda kube spiritual, ngifuna lokuthi nikopele nina. So siyabonga njengoba sibese sidawubekisa abakamnisi Bible Chairperson ukuthi bomnisi siyabonga kakhulu. Ngase ngasho ngathi kukhona ababele ngamthembisa kona saphila wamnisi. Ngasho ngathi sibafana bakho nemnakethu sitakhathimulisa kanjalo nabodadewethu. Ngamthembisa babe sisesteki. Ngiyambonga uNkulunkulu ngaloko ukuthi yebo angikwendeli ukuthi ngithi angifuni ukujabhisa babe. Ngangikhuluma sengendlela nje ukuthi kube kufishane. Ngangikhuluma nje nalokuthi babe ulibonile libito, ube nami indlela yonke, ngishiya isikole wangisupport. Nga-2006 nje sikhona lapha nosekumandulo ku-Perfection Altar, uyeda babe uthi hey, bekahle neligama kuhanzakala ukuthi sohle umlo omdzala ngoba naso ngumfundisi nje kuba nalokho. Athi ya ngihambe steki ngive baba emnisi. Sesiyabona ukuthi umfundisi washiyelana isikolo. Nako konke ngoba bese kukanjalo-ke. So bengimtshelile baba ungesabi, usathongibona uNkulunkulu. Ngithi nje angikuvete lokho so that umuntu odoka le attention ukuthi tinzabe uyadikhuluma tonke. Kumnanzi nje la usibona sihamba ukuthi ngabe noma nje yini mission yakhe. Bese nalabo labasithandazelako kabazalwane babese-ke bona bakuthola kahle. Lokho ukuthi emhlabeni uphilela nje injongo yokuthi uNkulunkulu umkhonde. Yingakho nala Dlamini make Mtshali sathi one time sikhuluma sibuka nje sathi ngambamba ngesandla ngathi make Mtshali asiwakhonde eMaswati nabantu bonke. Nangabe kuyenteka basingcwabe singabakweneti lutho. Basingcwabe basibone sendlula bathi eish labantu laba babe ngiloko. Ngiya-challenge nje bonke labangivako ukuthi asinohlala kadze bazalwane emhlabeni but sihlalela nje ipurpose yaNkulunkulu. Asibe imphendulo. Uthi akunaka-ke lokho njengoba lamagama ngaphenze kunikethe siwabhale kahle. Bese bayabhala ngesingisi bathi we trust you to be our father, we are your family. Singumndeni. Bese livesi-ke lelinye lelichubekako lengoma ithi solahleka emhlabeni. Yabona nokuthi nabe uNkulunkulu angekho kuba khona kulahleka, uthi solahleka emhlabeni uthi-ke zihambise endleleni bese uthi usidlise. Naye-ke le nto le bese iphinze iyangimanga usidlise. Yabona nabathi bani bamfaka sidliso? Usidlise. Sifundise kakhulu-ke ngaJohn 6 dlanini inyama yami. Uthi lo mbhalo usidlise, usiseze, siXhosa lesi. Bese uthi usigcine, usambese. Singahambi ingcunu uNkulunkulu. Usembese ngesekudla yeglory. Bantu basibona. Hey mfundisi unengadumulo. Bese aphindze ukuthi asembesa singakusweli nekudla nekwembatha. Bese-ke ngesingisi bathi help us to find our way. Bese-ke livesi lokugcina lithi thweza amaphiko akho. Lesitawuthi yelula amaphiko akho uNkulunkulu uthi ulufihle usapho lakho. Sifihle uNkulunkulu uthi size side kuwe, size sifike kuwe. Bese uthi sihlangule konke yonke indzawo nasekumusha. Sihlangulwe konke ndawo, siXhosa lesi. Nase ngikubhala-ke ngelimi utaliva uthi lo mbhali Nkosi nangamahubo 91 uthi lule amaphiko akho, mina ngikhosele emaphikweni. Uthi lifihle usapho lakho, uthi nebantwana bakho sifihle uNkulunkulu. Uthi size sifike kuwe. Uma sengikupersonalize-ke lokhu kuthi bazalwane njengoba ngikhuluma nge-birthday ne-birthdate sesikudumisile sathi siyabonga konke satohamba siyofunza. Ngasithola isikhathi sihambe ngifunze. Sengithi nje angishwambakanye nginiphendula nalabo labasatophindze basihalalisele. Lokuthi umfundisi-ke uthole nako le ngoma lela nje siyahamba ngoba iseneminyaka ethi ingoma ngabo 2018-ke leti. Yabe siyagcama kakhulu la kune-COVID. Nawubuka emavidiyo akhona. Nebantwana-ke ekhempini sithi nje sibuke nje kakhulu labo lokhansi bedede ihlobo.
sidabe sithi nabo woko baguqe phasi. Kutaba nje kuleso simo, you can tell. Nathi futhi noma ngabe yafika thi inyembeti. Siphile etinsukwini bazalwane, besiyakhona konke lo sikufundisako ekhempini sikufake la. Ungamangali nje nahle sikupha lokunyeni sicolele naze sikhuluma sigijima kwala bavako. Kungcono ukuthi ungahambi kancane ugijime into yokufaka konke. Nebantwana-ke sibukile sasho sathi yakhwala bethe badali. Nawuyibuka-ke le ngoma le. So nabe soyibambile-ke ngoba nayihlabele ingoma utawukhanzakala ukuthi kuba kanjalo. Kodwa ningesabi-ke bazalwane, sitayifaka njengoba injalo, sitawubuya siyifake nje ingoma ubone amagama ngemagama. Phindze futhi ngicela kuyamisa-ke sengiphumile ekubhedeni lapha ngize ngibuye. Nalokuthi nje cabanga emakhala esitawungena kiwo ukhanzala sinesimo. Make Mtshali nje ngimcela evikini eliphelile Solomon uyapheka for lo mhla ka-14 December. Sengiyamcela-ke uyeda, hawu ngiyamniketa ama-headset, ingoma yayilalela. Songacabanga ngathi kwendekani, batshali babodwa. Songacabanga ngathi kwendekani. Sikhuluma-ke naye-ke ngase-ke ngiyam-challenge-a lokuthi kubekisa nje lokuthi uma ushada nemfundisi, nalo mfundisi uba khona lokuthi uyabheka lokuthi ngoba bathi vele behind a successful man. Nangijeba-ke Mtshali nasibuka, bengibuka nje ukuthi njengoba siyathi nyalo sesingene encwadini yaNumeri ku-Bible Challenge, ividiyo siyabonga, sacela ukuthi bayihambise, sakhuluma nalabanye nebantu benkosi nalabanye bobhishobhi. Sacela ukuthi bangene le Bible Challenge. Nawe-ke nabe awangeni, ikhona ividiyo lebhala Bible Challenge. Sahamba ngato tonke indlela singayihambisa nikete lomunye. Labanye-ke bebayilalela kuphela bayibukela. Kodwa siyabonga ukuthi labanye bangenile-ke kule Bible Challenge. Nawubuka-ke le Bible Challenge sesila siyathi-ke vele ukuthi wonke umuntu uba nezifihlo takhe. Nalapha-ke nami bengibuka nje ukuthi hawu nasigcina ngaleSihlanu ngoba sithatha lo 5 working days. Ukuthi kuye ngani lokuthi kugcine-ke nje ama-chapters ekugcina kanti vele ade asifaka ku-14 December. Kube khona lokho ukuthi ngila khona kubalwa ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma ngaMoses, uyabala abantwana bakwa-Israyeli, phinde uyasho ukuthi bantu awakha ngala Juda nje uyabeka ngasempumalanga labo Moses na-Aaron, kuthiwa nabo bathi awubuka ngala. Ulimnanzi le Bhayibheli. So uyabuka-ke ngila ekuthenini-ke make Mtshali nawulalela chaza uyabona lokho ukuthi maye kumnanzi njengoba labanye babe basalalisele ukuthi na ushada uyabuka nje ulubone lolu bito, ubone njengoba na-Adam nje bantwana hlale sibafundzise ekhempini ukuthi uma ungatati wena ngeke uze ukhone ukuthi bona. So you must first know yourself, then ndaba uyambona umkakho noma indodza yakho. So Adam watati yena wasiyobona ukuthi nangu lo waphuma la kimi. Nalapha kube khona make Mtshali uphuma la kimi. Bengisathi-ke nasikhuluma ngale ngoma siyakhuluma-ke sesiyabuka ukuthi nasemindenini kutaba khona nje lokuthi sihlale phasi kumbe labanye ngesencele ukhansi vele kona lento insizile lethu njengalapha nje lamagama nabawaphinza nasesiveta lapha ku-TV ukuthi siphethe impendulo. Sitawakhanza lamanye emakhaya anjalo. Phindze futhi labanye kube khona ukuthi sethwale ngamaphiko akho. Nasochaza-ke hlesi ingoma siyiphoza kancane, you can think about that. Angiphethe ngakuthi-ke ngiyibuyise-ke kimi, ngicale ngebantwana. Sinebantwana-ke kutaba nalithuba leli ukuthi sesibabonile, siyasathi isimo sabo. Labanye ababona nje bakahle emtimbeni, kodwa nje lesikhala ukuthi ude make. Sitawukhona-ke lokuthi sihambe nabo bantwana, sibabusise, sibacelele loyo musa njengoba nasi siyophetha ikhempu, noma singayiphetha, ngithanda lokuphetha, sibacelelisa nasemakhaya bachubeke abantwana bahlale eBhayibhelini. Sitawubuya-ke sikuchaze kahle-ke bazalwane. Siyabonga kakhulu, asichubekeni siyende iBible Challenge. Lo vile akatshele lomunye. Ngidawusondzela-ke kuye-ke ingoma-ke ngitsite nje angikuvise kancane. Uyakwati-ke ukuthi siyatsandza ukuthi chaza tintfo in details lakhaya. Sithi chaze. But-ke ngalokuthi sifuna nawe utitfolele, asingachazi kakhulu, akube nje ukuthi utativela nawe ukuthi kuba kanjani. Asesingene engomeni-ke ngicela uwabambe lamagama bese kuyativela nje ukuthi kani sikuphi la ngoba hawu Jesu
Muhle uNkulunkulu wethu. Hawu kodwa Jesu. Uyesabeka ngetibongo, uyakhathimula. Ya, kunjalo nje bazalwane, ningesabi. Dimfihlo leto nje nathi sathatha enkosini lokuphiwa nje kuleti tekusakata kuthi lo mhlabeleni nakathi sihlangule nje konga indawo. Niyati-ke ukuthi nasikhuluma ngendzawo ukuthi njengoba sishito nje ukuthi sitawubuya sibanikete bazwane sibaphe sesihlalele kahle iy'nkoma. Ngiyati lokhu ukuthi uyathinzeka, ungesabi. Uyati-ke ukuthi nase ingoma siyikhulumisa ngaleso sigi leso. Sihlangule Nkosi konke indawo. Nakasithweza amaphiko akho, lula amaphiko akho. Nemfundisi bekalokho ukuthi Nkosi, ngiyakhula empilweni nami Nkosi, ngicela ngingadidleli ngedwa. Siyicocile indzaba naNkulunkulu ukuthi Nkosi yelule emaphiko. Ngakho nje sithi siyabonga bonke labasithandazele
labasithandazelako. Mina ngibe sengiyagucula-ke ngithi wangipha nami ngiyakupha. Nginithandazele kanjalo Nkosi, lule emaphiko akho. Kuningi lokukhulunywako. Sihlolile-ke futhi uNkulunkulu wasikhombisa, nabantwana sibatshelile bantwa bami. Anyways, ngangicithela isikhathi nje, but simbethe bazalwane to what is coming. Asisabi, 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 futhi ngeke sisabe. Khona uNkulunkulu wethu, khona uNkulunkulu uTasihlangu. Nakathi nje umhlabeleli sitolahleka endleleni, vele kunokulahleka nabe uNkulunkulu. YeNkulunkulu sihlangule. Ya, siyambonga uNkulunkulu njengoba sivetile ukuthi ngesabi sitayibuyisa nje ingoma kahle. Uthole konke futhi njengoba uNkulunkulu wasipha nje ukuthi bantu sibasakatele. Sengidawuphuma emsakatweni. Nalamagama-ke lathi siphe impendulo. Njengoba sishida nakhona athi umuntu uthandazele senkosi nalo mnyaka le ngoba lo 14 December nami ngo-1 January wami. Kimi nje kube ngazuthi vele yathi nje ngathi sitawuva abantu bathi hey sengumnyaka lomusha. Kodwa sitabacocela abazane sikwendekene. Kwanyalo nje ngivumele ukuthi ngikwende nje ukuthi hlala thudana ukuthi ngane mfundisi ufuna ukuthini. Phinde nethi ingoma lokuchamuka lanto bakhona abantu abahlabela kanti bangahlabela imali. Yebo-ke singithi sabati-ke ukuthi banjani kodwa nje uve lo mucu. Siphe impendulo Nkosi. Kungathi ngiyabona nje njengoba sacela sibazwane abathi ivete. Sengathi ngiyabona nje ngicela sale ngiphetha ngakho vele ngiyekele ngoba ngiyaphana mina ngiyathi ngagcine sekumbunjuka kanti sitawubuya kahle bazwane. Bengithi nje angithi joyous birthday kini nonke, joyous birthday kini nonke ngoba thina nani siyathandzana. Sengathi ngiyabona nje kulabo lesathi ababhalise emakhaya ukuthi babe khona sitokhona ukuthi siyende le nkonzo yethu njengoba sasho. Sengathi ngiyabona nje ukuthi nemambala sesifikile emakhaya sesenda lokuthi-ke ngoba ama-screens ethu akhokha kahle. Lamagama lo green na white lesamkhetha nje wenda kube kahle bese kuba khona sicele-ke abantu bathule bathi nathi sine basewesela lesiyibona kule ngoma so ngathi ichamuka lapho. Kube khona nje ukuthi asinganyikanyiki siyithathe ingoma. Uyobona kwehle inyembeti nje likhaya ngalinye ngalinye. Siyabonga nina labhalisa kodwa nani-ke lo khanzalathi nisangabhalisi ingabi nenkinga. Ngibekise nje ukuthi naku nje nalapha ekhaya sitawukhuluma nababe bishop ukuthi nje awu njengoba sibe sikhulume naye babe bishop
ukuthi nasingathi sicela 2 hours ngoba hle sihamba siyobavusela ekhaya. Sacala khona-ke sathi kuseJerusalem, sathi sicela kucala kuya khona ekhaya, sitobese-ke siyakhona ukuthi siye nasetindzaweni letiningi. Indzaba icala eJerusalem. Wakhona-ke ukusiva umlumzala. Nakhona nasingathi siyacela nje ukuthi sitawufika nje bomnisi nithule nithi thu. Sifike nje sifake ama-TV ethu bese sithi sicela siwasho la magama-ke ukuthi futhi-ke bobabe bayahlonipha noma babadala. Babona baphethe amabhuku abo nabo babhale ingoma noma bayadi ikhona singathi kuma-hymns book but bayibhale bese-ke emva kwaloko sesithi sicela sithule-ke ngomnisi loyo mbabhuku akhumbule ukuthi ukhule njani, kwendekeni, kwendekeni. Bese uyawenda-ke uNkulunkulu umsebenzi. Nasemakhaya amaningi sitawenda kanjalo. So ngicela kuphuma naleso siki leso nje, lamanye vele sikhonile kuwathandazela. Nalokuthi nje njengoba ngishilo ukuthi hawu sebenzise bona bakamnisi, hawu bomnisi nithandazele futhi nisathandazela, siyabonga nani niyasithandazela. Lokho ukuthi nje nabo bonke labadiko sibakhona la egcingweni. Ngoba ngeke ukuthi ubone ukuthi Phawula wathi hey yathi lokhu ukuthi ethi nisuku into yokugcina tavula tikhathi madima. Ngeke ukuthi ukhonjisiwe tikhathi ukuthi yathi tasotoba madima bese awusathandazeli bantu. Uthi Samuel akube kuthi ngone ngingangithandazeli. Uyathi kusona ukuthi ungangithandazeli. Sitawufika khona lapho. Ngicela kuphuma ngayo ingoma njengoba sesivile. Ngicela kuphuma ngayo ingoma kuzobe isikhathi sitako. Umfundisi Seneliso Mnisi uyanithanda kakhulu bazana. God bless you. Amen. uNkulunkulu asibusise thina sonke ngoba singilaba busisekile. Wow, siyabonga Jesu.